Večerašnje predavanje posvećeno je Dorskom hramu, a naredna dva, koja će biti održana 30. septembra i 7. oktobra, bavit će se temama kupola, odnosno Tadž Mahala i mogulske arhitekture. Tako da, gospodine Antonijeviću, da se skrenem. Hvala na uvodu. Čuli ste ime. Ovo je već tradicionalno 7. predavanje. Ciklusi se na neki način nastavljaju, tako da će verovatno s ovim se završiti taj neki 9 od 9 predavanja. Ciklus, samo što težište ovog ciklusa od 3 predavanja će biti na projektovanju, klasičnom projektovanju. Izabran je prvi dorski hram, odnosno dorski stil, o kome verovatno svi znate podosta i možete da nađete, tako da neće biti težište na objašnjavanju dorskog stila, nego će biti težište na tome kako isprojektovati dorski hram, odnosno kako isprojektovati pročelje, osnovu ili ono što viđamo u klasičnoj ili neoklasičnoj arhitekturi po svim ovim evropskim starim gradovima. Tako da je i ova slika uvodna, otprilike govori to kao neki projekat, kao neko građenje više nego neko stilsko obrazlaganje. Pošto se radi o klasičnom projektovanju, ja sam ovde naveo nešto što može da prati sva ova 3 predavanja, a to je rekao kolega Andreja Palladio. Ja ću da pročitam, ako ne možete da iz tih redova pročitate. Lepota proizilazi iz finog oblika i odnosa celine prema njenim delovima i međusobnog odnosa svih delova i prema celini, jer građevine moraju da izgledaju kao kompletno i dobro definisano telo, gde se jedan element slaže sa drugim, a svi elementi su neophodni da bi se postiglo traženo. To sve govori, neću da mnogo obrazlažem, tako da mi ćemo pokušati da dođemo i do celine i do pojedinačnog elementa i kako to projektovati. To je veliki znak pitanja. Meni je bio znak pitanja, pa sam pokušavao da dođem do rešenja, iako sam mnogo toga pročitao, ali nigde nisam našao crno na belo ili ono putokaz šta prvo, šta drugo, šta treće. Uvek podsjećam na ovim predavanjima da je postojao na fakultetu arhitektonskom predmet koji se zvao klasično projektovanje, ali on je ukinut negde 50. godina jer je moderna zavladala i, Bože, nije više bilo potrebe da se projektuje u klasičnom stilu, i onda se to na neki način zaboravilo ili se primenjuje onaj metod da ako imamo neku ruševinu ili nešto što treba da obnovimo, i merimo postojeće, pa prema tome iznalazimo, ako imamo šta da izmerimo, iznalazimo kako je to izgledalo. Ali gde je princip, gde je suština, to je teško naći. Kod Palladija, da budem grešan, i kod Vitruvija i kod drugih, oni su merili stare spomenike, odnosno Palladio naročito, i dao je opcije u kojima se kreću određeni stilovi po pitanju prečnika, po pitanju razmaka između stubova i tako dalje, ali je on to davao za ono vreme kad su oni verovatno i znali kako to da isprojektuju, a mi danas to malo manje znamo. I sada ćemo da... Ovo je trodelni ciklus, to ste videli u ovom uvodnom. Prvi je o Dorskom hramu koji je kao bazan, koji je kao osnovni, koji nas uvodi u celu priču, i kad shvatimo tu neku suštinu, ove ostale će biti možda manje interesantne, neće imati možda toliko onih lampica koje se pale kad nešto se sazna novo, ali mogu da budu interesantne. Drugo je kupole, ove što viđamo kupole, ta forma ili konstrukcija je pretežno od renesansnih kupola. Ja sam već pričao na prethodnim predavanjima o Aja Sofiji i njenoj kupoli, o Panteonu i njenoj kupoli, to ću nešto ponoviti i ovde i na tom predavanju kao neki uvod, ali ćemo se najviše zadržati na renesansnim. I uglavnom ide ovaj uvod, ide tema o čemu pričamo, primeri i na kraju, ako bude vremena, pitanja i, ako znam da odgovorim, to. Evo ga Dorski hram
u svojoj veličini, jedan snažan i jednostavan model koji vidimo i zato sam ga izabrao prvo zato što je početni, iz njega proizilaze svi manje više ostali i kad definišemo kako se projektuje dorski hram, možemo onda da razmišljamo i o drugim stilovima ili hramovima koji su projektovani u drugom stilu. Normalno da se služimo Paladijem, da se služimo Vitruvijem, da se služimo onim što postoji i da nađemo zakonitosti i u tim stilovima. Ja sam dao, ispod svake slike sam dao koji je hram u pitanju i koje godine, jer su i one isto interesantne, jer se malo to menja tokom tih godina gradnje, malo stariji hramovi, malo noviji, tako da ima na svakoj slici ima o čemu se radi. I u početku dajem primere da vidimo da je to jedan model. Evo opet gledamo Poseidonov na Sunionu, vidimo i godine, ako vidite odlično, Afain hram na Egini. Inače, mala digresija, Afaja, to je jedini hram posvećen toj boginji, vrlo interesantna, samo na tom ostrvu Egini, ali to je za neku drugu priču, samo da se zna, ali je hram sličan ovim prethodnim. Ili ovaj što ako ste bili u Atini u Agori, ovaj je jedan od najočuvanijih, Hefesteon ili Tezeon u Atinskoj Agori. Mi ga poznajemo pretežno kao Tezeon, međutim, po nalazima i po onome što je bilo u Agori tada oko hrama, a to su bili kovači i oni koji su se bavili vatrom, topljenjem metala, a znamo da je Hefest bio bog vatre, vulkana i ostalo, pa onda se pretpostavlja da je ipak bio posvećen Hefestu pre nego Tezeju junaku, ali to sad nije toliko važno. Važno je da je to jedan od najočuvanijih. Evo imamo i ovaj Hera 2 ili Poseidonovu u Pestumu ili Paestumu. To je kod Napulja. Tu su takođe Grci osnovali svoju koloniju. Taj grad se verovatno zvao Poseidonija, jer svi primorski gradovi su vodili poreklo od Poseidona ili se smatra od one čuvene Atlantide, Troje i ostalo. Znači u mitologiji kad čitate vidjet ćete da je Poseidon osnivač manje više svih primorskih gradova, pa se i ovaj zvao Poseidonija, ali pošto je danas to Pestum kod Napolja, tako se vodi i onda da znamo da je to blizu Napolja. Zašto opet Hera 2 i opet dva imena? Pa zato što je to svetilište sa 3 hrama koje su očuvana, posvećeno Heri, ženi Zevsu i tako dalje. Tako da se smatralo da je ovo jedan od tih, ali pošto su nađeni neki elementi veličanja ili obožavanja Poseidona, da ne pričam o tome, zato i nosi ime Poseidonov. To su kratke, samo da vidimo, ali ponavlja se model, to je važno. Za naše projektovanje nije toliko važna ova priča, nego je važno ovaj model koji gledamo i ponavljamo ga, evo ga iz drugog ugla, druge perspektive i on je jedan od očuvanijih. Znači imamo van Grčke hramove koji su bolje očuvani nego što su u samoj Grčkoj. Onaj prvi koji smo gledali, vratit ću, je na Siciliji, u Agrigentu. On se danas vodi kao Konkordijin hram. Međutim, Konkordija je bila rimska boginja, nije bila grčka, jer su Rimljani kad su došli, normalno oni su to sve preuzeli i onda su počeli tu da slave Konkordiju, pa se tako vodi, inače nije originalno pripadao normalno, bio posvećen Konkordiji. I sad imamo dalje Apolonov u Korintu, vrlo razrušeno, ovo je samo ostalo, ali je interesantan jer ima merenja, imaju studije i onda je to bitno za pronalaženje načina projektovanja, ovo što je tema. Ili Apolonov u Delfima, još razrušeniji, vidimo te krnje stubove i što je interesantno, on je na nekih 1000 metara nadmorske visine, preko puta je dole, ispod je more, ovaj Patraški zaliv, Patra, da je onaj most lep sa sajlama koje je prošao, a ovako negde po ovoj dijagonali bi moglo da se vidi čak onaj u Korintu koji sam malo pokazao, takođe posvećen Apolonu. I to je interesantno za studiju malo kasnije.
i godišta su vrlo slična. Evo da se vratimo. Znači 560. ili 540. a ovaj je 560. 548. je podignut, još ima i ranijih, ali ovaj koji je podignut 500, on je izgoreo u jednom trenutku, pa je obnovljen, identično obnovljen, to su ove godine obnovljene, što znači da je to, tako da vidimo da su to slične godine u kojima se ti hramovi zidaju, ovi, evo i ovo, ili ovaj Zevsov u Olimpiji, malo noviji, ali ga nema uopšte. Ovo što vidimo je obnovljen stub, ali po meni taj stub je niži nego što je trebalo, jer to sve govore ovi ostaci dole i studije drugih da je hram bio malo viši nego što ovaj kapitel doseže. Znači ta visina, pa onda i sve ostalo da je bivše, ali to nije sad toliko važno. Važno je da vidimo da je razvršen i kako sad recimo da obnovimo ovaj, možemo da merimo svaki pojedinačni, da pokušavamo da nađemo, ali ako znamo zakonitost, onda nam je mnogo lakše da pristupimo. Znamo neku geometriju, znamo neku matematiku, znamo princip, dobit ćemo vrlo slično tome. Ili ovo što sigurno su svi, ili manje više svi obišli, Otini, Partenon, impozantan, ali on je sa 8 stubova, mi smo do sad gledali sa 6 stubova u pročelju, odnosno mi ćemo ovdje da se bavimo dorskim hramom koji se zove Peripteros, to je hram koji ima okolo stubove, znači po obimu ima skroz stubove, inače postoje oni samo napred, prostilos, stilos je stub, pa onda pa amfiprostilos ima i pozadi, pa dipteros sa 2 reda i tako dalje, ali ovi su najuobičajeniji sa 6 stuba u pročelju sa ovom iznimkom koja je Partenon sa 8 stubova. Po podužnoj strani imamo razne varijante, tako da ona nije toliko presudna i bitna i po mom nekom skromnom, koliko je bilo para, toliko je bilo i po podužnoj strani. I to će se vidjeti kasnije. Svaki ima ili 12, ili 13, ili 14, ili 15, ili Partenon, pošto ima 8, on ima 17 na podužnoj strani. Tako da je tu nešto drugo određivalo. Ali je pročelje bilo ili 6, ili Partenon kao iznimka 8. Ili imamo ovaj replika u Nešvilu iz 1897. godine. Oni su to napravili američki, ono što bi rekli, sve kako je bilo. Valjda 100-godišnjica Tenesija se slavila, šta je, pa je zato i podignut do posljednjeg, što kaže, elementa kakav je bio. I ovde sam namerno dao redove koji, evo, prvi se pojavljuju dorski, i ovi koji posle na neki način nasleđuju, postaju vitki i viši, ali ovi dorski se primećuje da su jednostavniji i ako savladamo njihovu problematiku, ovi stariji su bili hramovi malo niži, ovi su kasnije hramovi po godištima, da ne vraćam sad one slike, malo viši stubovi. Tu se menjaju neke proporcije, ali to je sve, vidjet će se i iz neke matematike kasnije. Ovo ne morate da čitate, ovo imate svuda, kod i Vitrovija, i Paladija, i na Wikipediji. To je za svaki stil posebno šta on donosi po pitanju prečnika donjeg, prečnika gornjeg, rastojanja, ali to je sve u opšti manje više slovima, pa onda opet, znači to nam koristi da bi mi došli do ideje kako se projektovao. A samo nam koristi. Dobro je da postoji, dobro je da su ljudi to ispitivali. Imamo ova 3 grčka, prva, dorski, jonski i korinski, imamo ovaj rimski, toskanski i kompozitni. Ko bude hteo to da čita i tako, znači neka nađe, ima kod Paladija, detaljno, i on je to merio. I ta arhitektura klasična, odnosno to kad se savlada, nastaju primeri koji onda razvijaju tu klasičnu arhitekturu. Evo na jedan kružni objekat, dodato je pročelje. Ovo jeste da nije u dorskom stilu, nego je u korintskom ili u ovom kompozitnom rimskom. Nije to toliko važno, ali eto, to je ideja kako mi sad isprojektujemo ovo. Imamo neku površinu ili imamo nešto i kako sad isprojektujemo to pročelje. Da li to znamo? Znak pitanja. Ili recimo Britanski muzej, evo ga ovde, lepo je stavio ionske stubove, ovo pročelje sa ovim timpanonom gore. Ili Capitol, naši prijatelji Amerikanci.
Znači, to je sve na osnovu nekog znanja urađeno. Mi se vraćamo na naš dorski red ili dorski stil samo ukratko. Znači, imamo to stablo stuba, imamo te kanelure, imamo kapitel, gde se jasno deli ovaj ehinos, ovaj jastučasti deo i ovaj abakus, to je ova kvadratna ploča. I tu odmah mala podsjećanje, da li znamo kako se zove ona računaljka dečija ili kineska, ili mnogi još i Rusiji računaju sa onim kuglicama. Abakus. To je taj kvadratni površina ili ram u kome su one žice, one kuglice i taj abakus, to je to. Znači, kvadratna ploča na ome i onda gore imamo arhitravnu gredu koja leži na tim stubovima, triglife i metope, to su ostaci nekih možda starijih vremena kad se zidalo u drvetu, pa je na stubu bila neka drvena greda, a ovo su neke tavanjače, a između su bile neke rupe, ovi triglifi, što vidite sa 3 ova linije ili zareze ili kako god hoćete, se zato i zovu triglifi, a između te 2 drvene su bile rupe, pa se to zatvaralo nečim i onda kad se u kamenu to sve transformisalo u kamen, onda su to postali elementi za obradu, za naglašavanje, i gore imamo venac, to je ovo što leži, ili gejzon u grčki, i onda ide onaj timpanom. To je samo, da kažemo, vrlo kratko. To sve dobijamo, odnosno, sada kao čitav projekat, imamo jednu fasadu ili imamo osnovu, preseke, ali naša tema nije da savladamo sad čitav projekat, jer nećemo imati vremena, nego je ideja da savladamo bar pročelje, bar osnove, koliko je rastojanje između ovih stubova, koliki su prečnici, kako se to odnosi jedno sa drugim, da bi mogli da primenjujemo. Znači, prvo da znamo kako su oni, a onda da to možemo da transformišemo i da primenjujemo kasnije.